Namar baduna palat ke jingyo nong jongki nong tre ki batrei hapo jongka 108 emergency nagaliang ka Meghalaya Emery Workers Union kala late bani kendu ya ka menteri katanat ka kwait ke kia ka Dr. Amparin Lingdo ha office rekam ka jongka hasket rian. Habakran shkilat pathai khubor hadin baladep bani kendu bat ka menteri ka kwait ke kia nagaliang presiden ka Meghalaya Emery Workers Union uba Roy Kupar Kharaswai uloong baga jingbu jongka sorkar ban pej ban kmi daka NHM yaka 108 emergency kala don shibun ki jingduna om kumenshwa hakapor badang pej dang kmi yaka 108 emergency daka GVK shushu uloong ru banadu baka sorkar kala wengno eka GVK batbu daka NHM ki nongtre ki ladu ulut di ki jingyo kum ki health insurance ki provident fund ki jingshim shuti bat kiwe ki jingdon kam ulaya thuru bahaga jingya kran bakatei ke menteri kala kular bakan saya kran bakibor bahalor ki badaipe ki nongtre jongkatei ke company na ka benta ban penbit penbiang ki jingdon kam bat ban la ban wengno ikite ki jing e da ka ba kala ongru bawatla ke NHM ka de ke company shimen na kaliang ka sorkar kan sa shimkhia habai de ka benta ka hok jong ki nong trei ki badon hapo jong ka te ka shlem trei kam khamtam na ka benta ki long kemi ki ba armen bekin yo ban shim shuti ka kani ka kam jumi kan ka long nadu men uni usna meladep mo usna meladep ni don ka tu ka jungi kalau don ka strike itu te ka demand ka jungi ka lomba ka sarkar kan weng no ya ka company dei na kalian ka sarkar nadu banai Jun macam senam kalau weng itu ka GP company GPK bat ka lapaman peniat lah ka NHM na kalian NHM ko omban peniat temporary tang lai banai kamu nadu macam senam Julai Agustus September kata ka lai banai kalau aku duduk September last year sementara kami yang pernah Julai lah jandap sistem ba kapeniat hi kena NHM jadi kani ka jing peniat kena NHM pan kalong ba kamu aisu anu ka facilities ini na kalian ka sorkar ka syu abitang ka tulop kamu aisu anu facilities ka ramut nadu ki leave polisi nanta nadu ki medical insurance ye nanta nadu ki PF ma provident fund itu nimdan issue kumon ka umman peniat temporary ni lai banai ndri menta ka lajan sistem ka peniat tengi ni kamla syukun enjoy kita ki benefits ki jungi yo kita ka tulop te hakan ki jing peniat juga di NHM la jandap sistem menta ka jing sya kayat be limo ka kam gajang kayat ben te kalau peniat nanti napo di HS semua peniat kayat be kayat smooth di kam gijam tambah kasulong no ba kita ki facilities ni kelam mas ni kamio facilities kan tim na kalian jungi ngawan mi hai health minister ro berkani minta kalau long license ngawan mi te gejing keren bat ka bit ka biang gejing keren mo kalau ba na kalian jungi ong ba mairu keren bet mo ya kini ki MD body mission director body peniat ini keren bet ban penbit penbiang yang kita gijunan kam jungi tambah hadu mentaru pade ni kelempat rai ban le thamai gunor ben ti na kaliang jungi ngikwa hi nadu kebenengkong hi kadiman ka jungi mentak kadang ne hi ba ngikwa kali ka sarkar kan peniat hino kebut baka state government ikan take over kenika service ma agni ka state jungi namar play ngiong ba nakaliang ka sarkar hi nakali ka state government hi kala ai hadu 90% ka fund peniat kenika kam debat mentaru kala along shogunai webinar mentak layak ka peniat hi ka sarkar kalau smooth ka kam kena kalian jungi ni semua bakal nak kalian sarkar pandon jungi isu hi bakal peniat
mata kesorkar ke penyak hiru tanpa nakalian kesorkar adu mentah ngakren ye hal minister iko ba nakalian kesorkar te kasyam jing ban le kita ke ti nakalian jungi pan ru ngilak sutu awan adu laisin nong nakalian kesorkar i pen bet temu ma kimwa ti nakalian jungi ru ni relaksi ya kata ni dam ya keren hibat i hal minister mentan ru ngi omba lada ingin cu tri temporary sa umni kamtam mentang ila trehan khasan senem na dak khasan senem na tre ni tri temporary sa long kasyam jingi isbun mo ngi bentre te ngi omba lada kalong kumnu ru kesorkar adiban ban penbet penhano ikni kam namar ba umbalong mentah na pedeng jungi ngi syam jingi isbun na du live don mo nadu ki medical insurance kuntan te nakaliang jungi nilai keren hantu nilong relaksi kemudian niomba ba lada kanwan kanu kanuru andre kediban ban sedang no ban bukan sorkar kan peniai no teh akan komro ba ngilak ban enjoy pada kita ki facilities jungi kan te nang tadi niomba lada kawan kanu kanuru kemut bagi di banyo ya ka Malingi ong ba kan government kan simti mo malingi ong government kan simti kamut ba di banyo ekti better salary better facilities kata kali ni ko ajui telada ba ka sarkar kamla kumba isutu ba kajingi kerbi ngima pat penborthan mo ba ka sarkar kan susim ben ri lada kamla ka sarkaru lada kana kun ko peniai ru kamut ba ngi di banyo be kita ki artli kijing kwa jungi mo better salary and better facilities kamut ba ngi ban enjoy gitu ki hok jungi ku syuti ku ki PF ku ki medical insurance ni mo kata kalau macam kwa jungi ke mentaru ngibu ha kemat sarkar wong ngim pa man keren jorong tan mo ke ri kwa ngibu kemat sarkar ba kumalai keren hibat i health minister mentan ba Nade hadu benai September kalau long senden khatsan benai kata kajing pen dili kejuki kan bagi long tanglai benai tekan long khatsan benai pak kami hapsu ni la pressure hi madam mentan ngong pa kumnu hadu benai September kamu di bani ino teh kata ka new salary kata ka new facilities pengi di bani yo hendri nakalian i madam ngong tongin hadu Oktober kumnu kalau ala bi benle i kesorkar te to nak kalian juga tarung ila relax no yong to ngiru ngin bu kumka deadline mo ba nadu benai Oktober kumut bagi di banyo no katakan new salary katakan new facilities bagi di banyo katakan di message mengi ai kesorkar mo kalau aban long kumka deadline ba nadu ngi kenduk kerki kenden nomor ba kidon arkis ki MLTs gitu ki ambulance workers ki ba armen ba nasngau ba ngimdei ban sha ya kini ki long kami ki ba armen whether it is initial lani hapdeng ni shuaban kharu jadi ban pet ba ya ka interest joki ni dei ban ya raplem ban nila sha ye iwe ibang new banai ba in proceed for medical leave and ke medical leave minum la ru ban deny pada ya ke maternity leave jong itu mentrete on a case to case basis ni pet kita no mangangas ngo ngahap ban singkya ke kakam 108 services ki diki ambulance ki ya step ba but PUE pun sini ki high risk driving high risk situations ki don ban Ini pun protect ikini kente don se ibe na yo small na pejuai ita in nang put in application kan ikamla menong regular na kaliang ketungi namar ba khat no iwai ki dikin trade joka company kim dikin trade joka government mereka government pada kami ke di ban pailam ya ka right lane ya ka hok ka jongki ban protect iki na ka no ka jingja ka bala banja kamtam lele ya ki long kami ki bakit bat ki ba armed ha kapor bakitre te yo
ngayok pediang ru na kalian ke jongki ya kata ke proposal na kalian ke jongki ya ke protection jongki services jongki ti kum bakalong nga di ka sarkar ngan sa request ya ka NHM ka ban supervise ka ta ka RFP ka bala khot menta na ka bata ka jing penya jongki di diwan services bahkan pek yan ni kita ki kendon request jongki ni kinong tre ya ka bala nginle andre ya ka bamla ru nimla ban kulak namar ba kadai ke engagement happening ka company ban kini kinong tre ti kala don du na kalian ko jong ban request ya ke sarkar ban shintino ya ka ban services andre namar ba ka department of health kam don tang ya kata ko infrastructure ko badon kam pihak bandon ke mechanical wing hapo ke health department pihak don shibun kita kiwi ki kendon shwa ban penyai ya kini ki ambulances ko bakalong ti nginle ya kata ban na request ki kan shibor kumba live na ye ngin se kendu yang ho benai Oktober ban pek hadu kat no kal kalong successful kata kejeng ya kana bat kita ki bidders markiwan ki bidders ban bid da pikiran sepang ke protection of workers pada hadu kat no kita ki bidders kinla ban boot din kita ki kendon bar request da kini kinong try ki betray menta te kita ki de ki jemnya khana jonga par ka 108 name step